Taxi kategorii 92, 97, листа 29 килограммов, 3 кг, состоится завтра. Larakanyahan ergis sistemat ng baratural kuyok tihiga kahum menuktan Nikita Kabarap kuyok menuktan Bakseyev jen Budiati Boko Bewaster bastake ergilge utasachiların kayıptara okudum Nikita Kabarap Eduard Maximov bir aksanından kayıpta ondan Budiati Boko Иван Алексеевич без бирге. Onun bu kapsığı bu yahına min sanavar kayılağı bu haram kapsığı. Etette bu kayata kayıpta bu yahına bastı sihir bulukta. Bilerge kurdu biringi kemine Nikita Kabarat Bihig Respublika bu yahına bastın bu kahvalar. Республика чемпионы. Aksan bilingite bir luga Nikita Kabarap tohatugar kilotar saçı tıka tohu unihin bir seretini verdiler tabloğa karagı kurduk bir luga kahım munduktan ustar doğuz kayan her Весовой категории до 120 килограммов. Второй круг идут красный телефон Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, синий Анкалан Бакшир, Республика Бурятия. Nikita Kabarap Amgalan Bakseyev. Bastı tühü mehtubu günen bir luga. Tühü sağlanna. не курдуй.
Nikita tuftan ihen nada. Doktoğun ködürün. Bir tane ki niye kasareti bir yaktın söp. Iti Nikita sekundana toktama diyen söp kösü belir. Ligin inni kanyan basırıt tağına ki niye kasareti bir yaktın söp. Çoğu balahın yığır. Gel Nikita. Kiriakka tukuda ngurukka. Kapsıhı bir tane 1 minuta kaldı. Aksan Ikinuga. Nikita Kabarap tuh hatigar. Itik kibaların kini Budiat bakal kau waktu tuftar nih mau kita. Ikinuga. Tutacak günde kaldı. Kapsıhı terkaitta. Udah tuh Malik istamutı kibaw kita kabarapka. Köt nuga valla. Tööt nuga. Супер тяжелом весе на 125 килограммах победу одержал Никита Хабаров из Республики Саха-Якутия. Nikita Kabarap. На другой ситуация Иван Алексеевич.